so pon penyo waun di sanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyen ko wow choro rang sapan machain kopna Korean kopna speaker and legislature sound kopung lapalapakan nan kanyen siya momot so government o chon pon penyo sak Pachawan luka kupran koras hong nan sapan machay mga ranwat. Ngay sa Nicolas, mekan pachawan kalale ko kupurakan, autakan sapan machay mga ranwat. O iya cara lapan sapan machay mga ranwat. Lumong te soma henteng ke piper. Rong sang kolonya weng ponpe. Sapan machay monunian ponpe, o Banyan Social Affairs and Ponpe State. Pachawan miyatari men katasang oy kawanan ponpe. Mepit lomong te somangan tengku piper. Metana kachoyer ne. Saban machay monunian ponpe ni akchopa siluwa en parya gati saktuwa. En sensa lang oy kawanan ponpe. Me uyapan kasaupan lomong te somawat pachawan miyawi. Pachawan yumiyawi nan wasan kasaw te local la. En manunian ponpe o second cha sansan sang nan wasan kasaw te laboratory me somawat pachoya nan wen ponpe. Irailakan me pachawan apani kapalen lumong te somawat pachawan yuya wanarkang koras kwe napali te tare taupan somawat nan wasan kausanakan en ponpe. On mecho yamen katasan ng tayo o Banyan Region Ponpe o Banyan Monunian Ponpe pansang napali o kawait pakan iran kapasokan medit lumong te somawat hansokan koros. En pinpachawan sansan me lumong te somawan tan kapiper kwen pachoya ni mong takapayo ye taka Yei tan kapiper ng tayo riyaw sido o bayo. So mga lumo ang tan kapiper ken pachosa ni kay namset. Nituan tama sansal sang panin manunian ponpe may amusa na ken pachawan kataw lumong te somawat. Amusa na ken kataw lumong te somawat yei. Heitis Egyptal, Omusawat, Pachosam, when Australia, Asia, ye Asian tiger mosquito, o ye Aedes halpobactus, o saman ang sabukat koros pacho nanway na besamot. Yet kilalakan ang lumong te somawat, karakadlaw, ng matak, ekis matak luman mesa, nan kokon matak o kilmatak rapan karakat. Makomale kilumong te somawa chakam chuwang chakcha te nurskan makom chingalen ki kapanen karakat. O makom tan sailak iwasamemiya lumong te somawa pachaya. Komale ti kaway sang chokcha na kontan te tong kubuni pwena pali karakar te mata o konmalaw o pinin pilaw. Sabon na chay monunian ponpe pachawan pakakichay niyo pa na ong yapan kapal te tara somawat metwecha kamakaileta chon pasakan lugan chon pasakan business kan o apali o kamoy kaleta tupsaw nimpilkan me tuwecha men itipin o sam chekan mekan sawasayang apali tara kapalkan ang lumo te somawat. May ko yung nachautapan sa pagmachay Roman Ranwat kalanganan kupuran koras o kasadilya.